Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga, kiori ya ukamo. Ate gini. Ate. Wana ko hakiri. Wana hakiri. Wa hakiri jikalale. Gini. Nekara ina wana ngere. Niende naya. Wewe nao. Niende naya. Naya. Atikana ina mwana wewe na inyi. Eki. Mwana wewe nani waga hii tigana ina. Ina tiguo. Ndio morega. Ana memo shito. Ate live TV ne. Sio the ko ne marambuona. Meke yoguo neguo mamenya kuria muri. Na nyua TV ori ina kuria mwambe muone. Meke yoguo guoko iguru guoko iguru. Guoko iguru we nyina anga guoko iguru nyina ngora we guoko iguru kairo. Guoko iguru. We murangati guoko iguru. Konyo. Haya, ndodhua. Haya kifunda ni uria ni kifunda. Ndio atabe na kifunda. Yes. Ushobari kanete tango mahuri. Oyo mahuri ne yoshio. Ucio we mwena uyu mbere yake ni kigondu uka kigondu cio ni kigondu uyu wina kawe mwena uyu uria wina gakofia ni megutha uyu ni megutha uyu uthire mundu itoe guku kiharo giki giothe uthire mundu utagwo kungethia Wilson kungethia tareka tuone kana mundu ucio ni Wilson kungethia murika mundu uyu mundu wa kamera Wilson kungethia guko igoro netakuhe ngiri oka kongethia ka heo kiheo kongethia ka heo kiheo ona kongethia ri oka kuonia twena kiheo gya kongethia ukaona kiheo gya kuwe ukana kongethia ri neka to mutware Baraka Smiles ekirwo magego thiroka kongethia kongethia na murata wakwa tautawera na akawa gucina makara 1943 utanathie poster oka itanathie poster kongethia weko oka kongethia goti undu gathi na mbere tutambete kwaria na kongethia oka yes murata wakwa atwere sasa asoka githie Susan now I had that spiritual na circumstances kongethia eko yo ahora kongethia uka kongethia aya Baraka Smiles negi ana mundu mwe mugamirire mwa Baraka Smiles kongethia na mwake kirwa magego neguo Baraka Smiles mtu mmoja tafadhali haraka mtu mmoja wa Baraka Smiles kuja haraka na harakisha tafadhali nioneka aya abonge haya rugama hapo horera kama yongethetie reke ciana ciambe ciehere we mtu mmoja wa Baraka Smiles kuja haraka eko mundu ucio aya ni moke mamuhe magego na mamuikire neguo maisha make meke atia yake angethagie na ki na magego mundu ucio ationa mundu tondu mwendaga magego Baraka Smiles Baraka Smiles mko wapi Baraka Smiles mko wapi Baraka Smiles wako wapi na waona ndamuona handu uguo mokite uguo wako wapi ndio hawa ngai wagerera aya uka haha kuja uka iharo ngama ihau inyueri mutikambe kwaria ngama ihau tucoke thutha wa kana guku kajini niathie hau mbere inyueri mabuathe ndakuria kiurio gacokia ni witikirite guteithia kongethia waria githungu ni witikirite do you think munengera microphone hivi haya do you think you can help kongethia ni atia ukikiuga atia you can help Yes. Yes, you can. Yes, you can. Haya. Soka thutha. We nawe haririe.
Haya. Soka thutha. Do you think? Wa tiga we. Ona keri. Ona ndake giteithika. Soka na magego maku. Ora kete kyo ndakuria. Olele sawa. Haya. Do you think? Reigwa githugu. Timono. Haya, keke kwenda Gikuyu. We ni wetagwo kung'ethia. Andu ana magukenetie. Muno. Ni magukenetie. Muno. Tamarore wega. Mahe smile itagathira. Asante sana. Ukana uko kung'ethia. Soka harika jini. Madam no muri akuria Baraka Smiles. Sindiguo. Yes, wako pale. Ni mukuhota guteithia kung'ethia. Mutasaidia kung'ethia? Yes, we can. Na mureciria mugwika atia niguo ateithike kung'ethia ikara wambite. Yes, how abarege ehera ni undu wa ciana ehera ni undu wa muko muteithia atia. Anaweza kuja Baraka Smiles. Kwanza akuje tupime meno. Lazima tufuate hiyo process, akuje kwanza examine tupime meno. After tumepima ziende zitengenezwe akuje tumuweke. Yes. Koguo mutige guthukira mang'ombe o rimwe. Magego matiĩkĩragwo no nginya mambe mathimwo. No nginya mambe mathimwa mathiĩ mathondekwo nĩgetha ũke tũmwĩkĩre. Nĩ kũrĩ tũgego twa mbaũ tũngĩtia kwa Modern Furniture Pacific. Nĩ kũrĩ tũgego twa mbaũ. Sasa tũtige cia mbaũ. Koguo nĩ wĩkĩrwo magego hasa. Magego hasa. Nĩ wetĩkĩra nĩ mũgũteithia kũng'ethia. Nĩ organize na Dr. Ruth. Yes. Okay, tumuthondeke na I'm sure tutamfanyia for free. Haya, oya for free. Wapi kelele Baraka Smiles? Oya kwa iguru. Kwa mwana juu. Mimi witawate. Mimi wa elimu. Na hapa ya kwamba nitahakikisha kung'ethia hata ng'ethia ovyo ovyo. Anakuja saa hii ndio tumsaidie akuja hospitali kesho apimwe mang'ethia ndio aweze kupata kamutu. Ewe Mungu nisaidie. Thiĩ na kung'ethia rimucire thiĩ na kung'ethia keng'ethia thiĩ yandĩkithie na enda pale ara kung'ethia. Jeffasi DJ George yale kule bas Jeffasi ari kia tore mundu gwitwo Karago niguo sindio Karago ka wewe na bia unjikirie kini gucokeria twende kazi. Wapi kelele ya Jeffasi? Nipe mkono kidogo.